Ola tuntum video chuanin tun session chunga thusai ropui kati mai le ropui kati berbol pubil chanjawa ministry na abil ron putlu chungchanga athusai hi kan thlirin kan ngai thlawanga abil ming hi the Indian Stamp Mizoram Amendment Bill 2024 ania engponi se athusai hi in ngai thlapot te kan minister zom takin bill te when up sila house pass pe turin din pa sila ilo somang Post Speaker Kalome House Zom Takhian the Indian Stamp Mizoram Amendment Bill 2024 kan ngai to ania soi ho na po athralea House Leader le Opposition Leader te tiam khan mi som House Member Zom tak som ten kan soya Pu Speaker Iveilama tranga soite zinga Pu H Lalzirliana ma midbial to MLA kha Mark Sangber kan pechina ani kha Central Lama Service Doctrine an lo tranga tax and pay san zia zoram mi puite hiata an puanga makha Pu Speaker Kalomani thil ni da dik tak khi mi pui hian hre mai sela a the kwal vel le mi pui ten thudik an hriat kan du lo nei chi ni om deuh hian ka thina kan ri ro chung ri taka chia ti pun te chu kan du ve kani 3% han ti te po kha state dang te nena kan en chuan asang lem lovin ka hria Pu Speaker kan CM kal chuak ta Puzoram thanga po khan an hun top don lama khan tax pack that le ngai poimo hi khwale tui tha te mo phurna ani zia te TV lama asoi te po kalo ngai thave to a kha khan voi ni po hian min tingam pa vi awani ram hroi tu tha rilu dik pu te soidan tur tak nia kalo hria ta nia Pu Speaker tuna tax stamp duty kan lak tran 1% kan lak tran hi nikum November ni som ni pariat kha ania 1% in tc khanin whichever is higher in sarkar ma sakhan an lo la ni chumem zia chu 1% ti ming pu tho si khan valuation aya arama to chuan akhal na zat ang khan valuation rate khan nuai li ni ta se akhal na khan nuai sari ni chuan nuai sari declare tu te na tang chuan nuai sari tho ok I whichever is higher ni wang khan asang zo ka tang khan an la thawani ke ni chuan whichever is higher hi kan ti ve lo tu ra kangai 3% ani chuan 3% valuation aya sanga an hral ani pon 3% atang khan stamp duty hi kan la mai tura kangai ani Pu Speaker when up na ani boka hun klema kala de uni pon min lo khri thiam la Dr. K Bei Chua Khan hemi item 33 B aram petu kha a member zinga mi ani chuan a choi tur zat cheng sanga han ti la vela kha tlema han soi fiangai de omin ka hria 1% of the market value of the property subject to a maximum of cheng sanga tinita a aram lutna anin pek lutna chung le chung anin pek lutna kha eng ang pon crore som po ni se stamp duty an pek tur khan cheng sanga pel thiang lo tinani khang te kha kan lo hel lutu kong ti ka hlau deu ani Pu Speaker voinia kan soi ho hi apoi mo khop maya a presentation apo khan hun po karon mang rei viawa ka ul sun em wanga ni a hemi Mizoram Sarkarina District Led Valuation Committee adin hi
Indian Stamp Act 1899, Act number 2 of 1899, Section 2 of Section 47B, Ahian, District Valuation Committee Ka, November ni kuwa sang ni som ni khan, din alo ni tawa. So that one, Chairman hi Deputy Commissioner ania District Register ti bok ani. Amaro chu hei hi zui that vak alo ni lova, Land Valuation ate po, kan lo mumal lo pa. Nasa ang ring khop maya niya kangay tua pu speaker ivela mi te po hian ay nga mazongi min ngai saklo sela system mu mal deu kalphung tha deu hi min lo nuchia lo ve deu bokani kati han khar chon tur han replicate tur han rin zui tur tha system hi atam lova Land revenue ngat pay hichu budget discussion ate po kan la soiza wanga pu speaker mabaki ako ani kangai to china voinia po hemi bil pulu tu kani don khan ka ko atlak awangin ngai to na ka seng na sa lea pularin tluanga sai lo khan abil pulu tu khan a leader mingalam tamdeu teka miron ti fiama kan chief minister hoisen lo hi ka test ve thina ni reform siam ngam sarkar kan niam ti hi reform kan siam ngam lo chuan kum nga kum som ni po sarkari la eng ma kan ni don chong lo reform kan siam ngam kan hun alo rei lo de wani phon enge poile ti hi ka ngai tu dana ni ve thak MLA rei takania ti ri ngota ramtan reform siam chung lo ni ai chuan tram khat bak hi ni lo top mai la enge poi ti te ka ngai tu na hian pu speaker alu thuk na sa thina ni tu na po land revenue kan ho tu ten min chel ti ra department dang chu sei lo vila thil siam that thi ka man ho ani thil kan siam that lo hian tur tu chu mi re thei ten ni soi pui tu nei ve lo te hi an khong ai khak lu tu ram in mun pas te chi khang khanga te mer khiat nei ve lo te tu atur tu an ni na sa pu speaker voina ka biron put lu po hi mi re thei te tu ra ni lo megalaya ho inan ti dan of consideration ti te po karon soi kha ram khal tu khan apedon lova ram lei tu khan apedona amaro chu akhal tu le lei tu khan anin khepo don turani ti mai kha ani tin pu speaker mizoram mi pui zong zong te hian kan hriat tu chu sarkarin ram kan pe hian min ram oten ron dila pi pata te kan pe a house pass te kan pe a sarkarin tu ne na ma ram akhal ngai lo a thonin kan pe ani deuh ber kha a thona in pe ka kha ti chet instrument manga anei tu transfer alo ni khan anu le pa a chet ber lai po tuam lom tu sarkar ne na lom tu soina anga stamp duty an lo pek ve kha chu khole tui tha chuan lom em tu zok kan ni pe thei ni khamal som don na ni chu tiang pe ve thei ngai reng lo tur te pona an pek ve thei na turin kan ram economy hi a thana ngai ani friends romantic writers le politician Victor Hugo chuan people don't lack strength they lack will latini voini hen he assembly zaom taka member zaom tak te hian will hi kan tla cham ning ka hria Asian Huera Supreme Allied Commander chuan blame is my alone he stamp duty ti san chung changa hian amo phurtu an ko huna chuan min ko ro se mo ka phur ngam ti na ni lovin ka ko wa atlak mi o wangin mo ka phurang tin dan le dun siam tu kan ni ka thu soi tur te ka chu chu ka adan tin mai hi uluk
takin ka en chuaka sarkar chon rules mangpon him lo pal omani chon ti dang lam thei lo chiam om chong lo a chu la di phat chon amaro chu kan state chung chang kan soya tho chu nei lo state ti hi ari rei to lu tuk house pona kum tam zok kan mang tun hai karon lu tan ni ve ringot house pona tang hian house hung member te an do izep phian kan se thin house hu kan lu ve ta ka wanga do izep thar viau na tur hi au min ka thelo chu wang chuan pu speaker voi ni a hian house hu kan voi khat lu na te nia kan thanem ngai na awanga soi lo tur pal te trong u chuak pal te kan lo mang pal ani chuan house hriat thiam na po kadila amaro chu hei ka soi le du in thana mi pui min vo du lo wanga ti ri ngo ta wanga thil thati ngam lo reform siam ngam lo hi a siam ngam lo te poi an tla zel tho kan siam ngam wang kan tla ni chu nge poi le chu lom du chia kan tum ram tan thil tha du chia hi house member te mo phurna ni in ka sia chu wang chuan pu speaker voinia 9 Mizoram Legislative Assembly the Indian Stum Mizoram Amendment Bill 2024 hi karon introduce sa member 10 uluk takin min soi puya ti tak zetin thelung takin min soi pui ni ka ria kaloma he hausian min pas pui turin karong nge ne kalome ole ti khan thu chu soi zo ta he min no hanin bill hi an han vote la zona ten zo nuan pass bokani khati zong khatun tum video chuni phot te se